Sabato Mwancho murigerere wa Gatembe TV karibu sana se kiunga chinsi sana na ibere litukeriga ria mirongo ibere na erimo igoro yo mutienyi o kabere kiro yatigiri wiki yo moyoka mutienyi o kabere onyare wa kanse karibu sana senchera ya bene nigo nkuruko Matilda obaigwa kurase bimanyerere nere vene enya voke karibu tunyare kumanya na ria gendrete ase orogonkuru gusi na kubwa mono korwa ase ebinyoro na serikali enene na ekirongo chaka ni kubono engusanano entindi egenderete kunekiwa ase gachi we University ya Nyamira abwase bono omubunge okitutu Masaba Moske Clive Gisairo oyoboigo owekaransa ase committee yechisemi ase ebunge nene anyari wasio buna budget ye chipesa chibone tukobwato ko chase okogenderera kosogokora obwagachi we University ya Nyamira bono etaranyara okobekwa na nekero bono omubunge orio North Mugirango Moske Joash Nyamoko kurasensemo yae atuguteira arenganeyo na gotabuna umwakoyo gokoera University ya Nyamira gotoka ya Nyara gokonya aboruki wakora ase chinsemo oime yense ya Kenya. University akara kitaka na wakina gukura ogo chikolige budget ese bunge tei again doctor of before budget gekoro ku budget policy statement BPS gekoro kike serikali ko tipange ko chakoweke ese budget yo mwako yogocha ali naondeze kamati ya elimu ngati kulige list osendole Nyamira University nebe krese BPS ichakowese budget nganyara nande no etirisiko emegane ko nyakowe barigire bitongoro bikego ebira kitabone gitari bako bangaina na chikuranga motebe na serikali yako legas serikali teyo yo bolimo nande ile wetani University ya Letrese gie nyinge abantu babere bako weka negative energy to it. A university is on, it's alive and kicking, and before the end of this year na watoka nyorana ya gallery wale ambao wanasema ati hakuna budget, there is budget for it. We have 3.9 billion by September this year. The first 5 courses JHA and Sega Alias University in the May. The university is a big industry. A university is a very big industry. Ase siasa yekiamwa kiria gia Jubilee ni kubono bobotani wekia mekyo banyare gotabuna Jubilee ne kiamwa kyo mulembe na boigo kibwate obo toerero kwana kroigase umuche busongo nigo banyare kuboria abasaya bangi banyare kwerikia abuna abake chikura na boigo bakubura buna bobotani abangi kurasoro gongora gusi banyare goswa ase kiamekyo gia Jubilee erinde banyare kubwaterana asobwa muheri kumusira Dr. Fred Matiang'i nechinga kecho bali bakurwanira ebirugo au ise kiama gia Jubilee nigo baorokiria bale buna nigo bale nogosemeria ase kiamekyo na gotabuna oburai bwa mutukare busio nigo bwarorokanire ko Jacoba Obuya. Sisi tunataka kutoa onyo kutoka hapa kwao kuwa mpaka saa hii wangekuwa wameanza kujiandaa ili kuweza kwenda nyumbani mwaka ujao. Mheshimiwa Rais ambaye ni William Ruto wakati wake umefika. Uongo mingi ambaye amepeana, hadi mingi saburi ambazo amepeana, sisi tunamwambia aende nyumbani, tutamsindikisha mpaka asubuhi sana, ikifika saa ile amefika nyumbani. Wakati tutapata nafasi, wakati kiongozi wetu Bwana Matiang'i ambaye atatutembelea hapa Kisii na viongozi wote, tunaomba kwamba muweze kutokeza kwa wingi, na bila tumesema wale ambao hawana anything to do kwa hiyo party yetu, na hiyo siku ambao wanakuja wakati wa kutembelewa na wageni, wasikuja kwa sababu sisi si watu wa vita, si ndio? Sisi si watu wa vita. Kwa hiyo vijana wetu, bila tumesema mshike kura, kiongozi wetu anapendwa kila mahali, na sisi hapa kwetu lazima tuwe na uwezo wa kusema kwamba yeye ndio kiongozi wetu. Umurango goswa gusino yemo Fred Okengo Matiang'i njerendete iyo aba bande bakonya gocha kurwa njere yunto ye mayeti bagotanga kemoni nge manyeti gose chingeni echine chia marogo bachiarenge ntubone ngatwanya olire Matiang'i ntoda itikumanya nga 2032 nekare ntomaite 2027
Matiang'i for president. I think so far asekera ndo kama Matiang'i usi kero kimbi yakere kwa sababu naona enorochi naona SG by election chia better last time Matiang'i okoleta ki oirete chikulecho ase ebiro byo bwa MC na bonega ntuntwe ali kandi tumina gusi kwa sababu naona no matenga Matiang'i nero sokro mugusi nane nto goitera gwiga to mugusi tuchukura Chonspi intuna barai ogotara kwa Matiang'i mono egento tutegete gositoko baboria tutegete moyesokie morejeste una bakchukura bali bonse mubwate bipande vijana mutarabwata chikura mubwate chikura asobonge elinde egekabo kelikiagusi ye chikura kenyare goichora yetunali kubuli abantu bamintu ngalinga ki inyomba ekwaga china bantabamo igabantu bamintu mwinsi omugoko monolinga tubwate sie party ya Jubilee na omwelio yeno mugusi na into exaiga itebe togambe na bwone bisa kubende igatoche asobonga abantu banyetiye ko tumubwate sie naenda omonto mochiko chora Jubilee mochoro omonto bwebikorwa murigerie omonto bwebikorwa oli ocho kolegasi na Matiang'i kirento kabe buya igoraria onyole twabere buya na saiga naro onyole twabere buya Sensemo yokwegirira abalemi omonasiasa umusae kura ase county ya Nyamira monyekane tuna Adams Omocheno nigubono anyari kuboria serikali are kurigereria engana ya moyo ayo kubaikira abalemi nekiratebire abamenyi be county ya Nyamira andake nigo ekubabera akongu kogenda weka chinsemo chiri cha Nyansiongo kwenyorera amoyo ayo serikali abeteke gusira gose ayo serikali bigete erigori kobabia nekiratebire na chinsemo echo nigo chire areka ukwana kurase ward kukwana kura chinsemo chiri chabo keira imeya North Mugirango nigatebire nerebuya nande nonye ensemo yo koyi amoyo enyare kobe kwange no mochie o Nyamira bi obuoyo buli bogatigire Nyansiongorogoro abahantaba mbabwati fair yo kuchikuyo obuoyo goru Nyansiongo bo ebye serikali eretera abantu obuoyo ga kebobora banyoro obuoyo no nyari ase police station goso obisi yao angega talibo nabali bane mwekera barai batei bantabe ngento kababolete no obuoyo embegu mobwati obuoyo bobolete gaboletera angega iga egere banyore alingare nende mochake gotumeke fair eyue tayo economy ya kasongo igere bobe osebono oversight aseke gusi no kunya kuligere enya apart ebintu bya Nyamira bya trimbokire bya tumekire buyi toleamo namanya ko baboli uno korrekara no tugete sese tali uratware sese ekuganyekero muibia ibirebi naliego jaka gukuga oikire engombe ya chire ya ikire geita naliego jaka gukuga sese yuna kyo kora to kanya sese wana de okugekero muibia alegeti geita abantu nabange muri kirega nonye buna mwakenya abantu ngoratwa turubulimi talibo uranyora uri okurigereria tari acha naye nonya tokurara kitorake webe kwa ndegas igo tiga to make sure uchagera 2028 oversight yengeri account igerendo ne muntu yoraronge yoranye chene ningo erori yomo namanya kurigere nateba abana siasa bonsi pibanyamira ingike babolete ngamanya konyora abana siasa banyamira abange mbanje tikobera saba ngateba gingo ikaria nenjenge mentero ria sige songo tokuruka being available to your people yani kwa bange naba walimo korra chisimi ngachake gendo gekuruka gumzo mtani ugo jaga mashinani kwa gamba naba taliyo gukora matanga Korwa ase serikali enene nigo mukonyi bumurai bwense muske kithire kindiki bono anyare kubora buna serikali eyiga ya broad-based ekirenga kyaye no kwene kya magendero ase chinsemo kwana korwa ase county ya Nyeri nigatebire ngabo igoti bali aboba ase siasa kurende nerie serikali erigireti buna enchirera anyare kwana no bukoreri uchiase abamenyi bechinsemo chonse ime yense ya Kenya na utabuna nonye na samangana siasa nigo barachigutene na bukongo ekero ebiro vyaikire. Ile mambo ambayo imetuleta hapa
sio mambo ya uchaguzi, sio mambo ya siasa, na sio ati tunaogopa uchaguzi, sio ati tunaogopa siasa. Sisi ambao unaona sisi ndio mafundi wa siasa. Lakini tunaelewa majira. Mwanasiasa ambaye ni amekomaa anaelewa timing. Anajua siku ya kazi na siku ya kampeni. Anajua siku ya mwananchi na siku ya kiongozi. Si namna hiyo? Kura inapigiwa wananchi ama inapigiwa viongozi? Si ni sisi tunapigiwa kura? Si siku yetu itafika huko mbele 2027? Hiyo siku haijafika. Sasa this is not the time for politics, for campaign. It is premature. Hata ukijaribu kufanya campaign sahi utaumia, my friend. Utachoka kabla ya wakati. Relax. Tushughulikie barabara, tushughulikie maji, tushughulikie miarero, tushughulikie masoko. Siku ya kampeni ikifika, kila mtu apande jukwaa ajieleze ile kazi amefanya. Kazi yako ndio itakuokoa kiongozi, hautaokolewa na kitu kingine. Kama hujafanya kazi utakanyanga nje. Kama umefanya kazi, mwananchi hata kama amekuwa ameambiwa nini, kazi yako ikionekana kama kiongozi, wewe utaendelea. You must be the foolish person of this world to believe that you can shortchange the people you lead and get away with it. So we mean business. Watch this space. Tutavuruta hii maendeleo kama risasi. Itaenda mbio. Sasa uchumi umeanza kudhibitika. We will build roads. We will build our hospitals. We will provide electricity. Mahali haijafika. Tutajenga masoko. Na kura siasa hii kiama kile kia ODM umurai wiki amekyo mo Senator Oburu Odinga nigobono anyalire gusingira buna barabo nigo bagenderete kotigara gusinigo barati gotigara kubwaterana na serikali yaye Muske William Ruto hase amatuko arebusio nekiratebire ekiama gia ODM kiabirige gutigara magega na bwigo kobera isiko ya serikali ya semia kemenge na gotauna erebuno murai nigobono araene kibuna ababwatani ba ODM na bwigo abakenya banyare gukonyeka kwetera ase serikali ya broad based. As party leader of ODM, as I have said before, we want now to move ahead and start negotiations with our broad-based partners who are called ODA. We are going to negotiate with them. We are not on the side of one term, on the side of two terms. We are on the side of strengthening our party so that our party goes to those negotiations with strong numbers, and we go there with a clear agenda for our people. First of all, to implement the 10-point agenda. Secondly, to implement some party policies which are different from the ones of UDA. And thirdly, to ensure that our party gets its fair share of government in terms of development and in terms of position. These are some of the issues we just want our people to be explained so that they understand that our stand now is to go ahead and negotiate, and we are not going to negotiate from a point of weakness. We are going to negotiate from a point of strength and from a point of view of numbers, good numbers. Those are the numbers we have come to try to recruit more and more and more, so that when we go to the table, we shall go very, very strong. Wancho murigire abono to kore kionga chinse sana na biricha bono mugaso kore ndi tobosa guska kendera gotigara ime ya Getembe TV na nekiro turache gusanga asense boyo kionga chikoraga chinsa ikomi cyarero margoba korengi sabato yawo nekendera tekoba enchano na boigo entoereru ukegima korwa aiga Getembe TV nchenkoro komatilda boigo na veni nyaboke korwa sevi manyere nerek era gendere tegoteba happy Sabbath Kevin Ongeri korwa ase studio ya kabere kendera utwara oburigereria obuya.